aphume yedwa. Manje Abraham unethi nomnakabo lotana lotse wafa. Amen. So ke uthiwa ke Lot wahamba naye. Abraham wavuma ngokuthi ahambe naye. Hallelujah. Now lana sifuna ukuthi iBhayibheli bazalwane Lot wathi nakefika eKhanani ngoba lelive bekathenjiswa lona bekuyiKhanani ngoba leKhanani ngathi makwakala Israel yathenjiswa yona le. Hallelujah. So asabe kanje bazalwane nakefika ke laphayana lithi iBhayibheli kune dive lathi khanza lapha letathi nemandla kakhulu. Lot abehambeka nawo Abraham emasotsha akhe. Beka over 300 noma 3,000 somewhere there. Lithi nawo abehamba nawo. Now nayike inkinga bazalwane. Asanamtshela imfihlo lonke uzuyithole nakuphi. Imfihlo ngeke uyithole nakuphi ke le bamba. Kuthiwa ke Lot yona Lot. Kuthiwa ke Abraham nakefika bathandekani. Efika lapha yana eKhanani. Lithi iBhayibheli kwafika indlala. Shalama. Kwafika ini bathandekani. Asikhuluma manje kwafika ini. Kwafika indlala. So when hunger strike Canaan, kuthiwa ke wesuka Abraham wena wala endasi nalelive ngamsawuza ufikele eGibhithe. Sihlushwa yini amalanga ekugcina abazalwane befikile abantu evele sethabisho bathi bakhanza kunendlala bazalwane bakhanza kunendlala kuyakuyenteka bathandekayo ufika evele sethabisho bathi livele sethabisho lengakufeyifi kuthiwa nakefika wakhanza indlala kude same land lathembisa uNkulunkulu wathi intaba live neluju nelibisi wakhanza kunendlala nakafika ufika endlaleni nakafika endlaleni lithi wehla wayendasi nalelive nakafika endasi nalelive wefikela eGibhithe. Now sekumele Abraham acompromise manje ngoba sowusuke wasuka endzaweni lapitelo yona wehlele endasi ngoba eGibhithe bazalwane noma kuqinatwana eGibhithe kodwa eGibhithe kukhona kudla noma kubuhlungu eGibhithe bathe eGibhithe kulanjwa kukhona kudla eGibhithe asamele inconfusion kancane ke stofa negabeni likaJesu nakefika Abraham uyabona ukuthi manje wasawufike lelive manje na sekumele compromise ke manje kuthiwa ke eGibhithe ukhanza